Umewahi kusoma Biblia yote na ukaimaliza? Yawezekana TV tumekuandalia siku 40 za Bible Fire Challenge. Ni siku ambazo zitakuwa zikiambatana na mfungo wa Kwaresma wa siku 40, na sisi katika siku 40 tutaweza kusimama na maandiko, tutalisoma neno bega kwa bega kuhakikisha kwamba Biblia nzima tunaimaliza kwa siku 40. Kila siku tutasoma zaidi ya page 30. Kila siku tutajitahidi page 30. Page 30 tukiweza kuzimaliza kwa siku, tumeimaliza Biblia nzima. Na page 30 ni usomaji wake hauzidi zaidi ya lisali 1.5, hauzidi masaa mawili. Page 30 tunaweza tukazisoma, tukazitafakari, tukazichambua kwa kina moja baada ya nyingine, tupate picha nini ambacho kinazungumzika katika neno la Mungu, nini ambacho kiko ndani ya Biblia. Na huu ni mfungo ambao tutakwenda kumuona Mungu uso kwa uso. Kwa hiyo katika siku 40 tunafunga masaa 12, lakini pia tutakuwa na usomaji wa Biblia, kuhakikisha kwamba unaisoma Biblia na kuielewa ndani nje, na automatically usomaji wa Biblia utakuwa ukienda live kupitia Yawezekana TV YouTube kila saa 5 kwa muda wa siku zote 40. Siku zote 40 za mfungo tutakuwa tuko na usomaji wa Biblia. Mungu aweze kutusaidia sana, uweze kushirikiana pamoja nasi na kushirikisha wengine, kualika. Kama bado hujasubscribe Yawezekana TV, karibu na uweze kufanya hivyo. Lakini kama bado haupo kwenye grupu letu lolote lile, tafadhali na kuomba uweze kujiunga katika magrupu ya Yawezekana TV. Hii itakusaidia kupata muhtasari wa siku nzima, agenda ambazo tutakuwa tukitembea nazo pia katika mfungo na maombi. Wale ambao tulifunga mfungo wa Daniel, tulikuwa tunaona namna ambavyo kila siku tunatuma kwa hiyo mtu alikuwa anaomba, kwa anapata agenda za siku na moto mwingine wa kumtafuta Mungu. Nikusi namba za kujiunga kwenye magrupu yetu ni 0787493443, 0787493443. Tuma ujumbe hapo sema niko tayari kwa ajili ya kufunga na kuomba, automatically tutakuadi kwenye group letu ambalo sana tutakuwa tukituma hii challenge ya usomaji wa Biblia. Tusome Biblia, tuliishi